akındı karangı torgu salışı. Hakikat aytkan akındı kamağanыбыз jaraşpayt. Hangi koldonu dekende barыбыз talağanыбыз jaraşpayt. Bolottoy bolgon uulubuz bolottoy korçup Kırgızdın namısın aytkan zor akın. Kara kıldı kak jarıp kalısın aytkan zor akın. Abaltan eldin Kırgızday ırgagın aytkan çoң akın. Kaygırgan kesti Kırgızdın iyların aytkan çoң akın. Sındap gelgen çoң akın, esirgen bilik degендin alırdap gelgen çoң akın. Көрөнгөсүнө балкың ал жыйнап келген çoң akın. Akındарды камаган 30 жылда болдогон. Камайбыз деп акынды бул бийлик эминен ойлогон. Алысты гана көрбөйт бул бийлик ой, акындын гана кодун толгогон. Бул жакта казактарың акын, казактардын акыны. Эй, кыргыздар акындарың камайт деп уят кыла баштады. Бул жагында башкалар акындарын талайт деп мурас кыла баштады. Эй, ойлоңгулаң эрендер бийликтеги таптагы. Кабалтадан болбогон ал акындын тилин жапканы. Аландыктан баарыбыз бүгүн ынтымак менен жүрөлүк. Болоттагы жашаган акыйкатка сүйөнүп, чоңдордун гана өчөт издериң ой, болотун гана жашайт түбөлүк. Ой төкмөлөр экен жеткирген торлордон торго жомокту. Акындар тура аруак, комго сүрткөн ажарлуу, ошо өчпөгөн аруу боёкту. Карачы камайбыз деп болотту. Өздөрү жемкор экенин өздөрү айтты, тоготту. Ушугамап алып болотту, булар чындыгын такыр жоготту. Болоттун айткан сөздөрү чындык экени билинди. Акыйкат бүгүн сүйүндү. О агайын кыргыз улутум, бүгүн баарыңардан түңүлдү. Ошого эске келип чоңдорум, бошоткула болотту. Айта бербей жомокту, акыйкатта ак эмгек издегендерден болгула. Кыргызга улуу бакытта издегендерден болгула. Улуттун басар жолдорун түздөгөндөрдөн болгула. Улуу өнөрдүн жолдорун үзбөгөндөрдөн болгула. Эмиң акыйкат деген жапжалмыз аны бийиктерге койгула. Анткенин абалтан төкмөң акындар акыйкат деп сайраган. Жалаң акыйкатты жандаган, баштарын кыйып салса да чындыкты билген акындар күндөн да бийик кармаган. Ошого болотум менин байлыгым теңиреген мурдуңан. О теңирим берген айланам, сымбагын досум болотум, курчуй берген кылычтай, жашай берет арубак, жакшы ырың ырыстай. О сымбасым болот курчусун, жакшылыктарга умтулган, алдыда Кудай буйруса саган атактан бар кулпурган. Карачың акындар турат артыңда, ар дайым асыл сөз айткан калкымда. Senin tiregin çındık sımbagan, sen akınsın akbolat hakikat aytıp ırdagan. Sen akınsın akbolat çındıktı tike tüz aytıp çağılgansın çinele, taştan da başım burbagan. Yemi taşlar sınat ömürde, bolat kurçuyt büyülenöt.
Akınдар bardan aruvak akikattayım süylenet. O çındıktan takır kaçpayla, çındıktı çınday saktayla. Jetmişke jetmez akın var, oşonun aruvakta barktayla. Dünyada 7 milyar adam var, bir ok jetmiş eken akının. Akındardı ukpasan kayaktan ösöt akılın. Akınдар tura avaltan, doğrulardın geçken zakımın. Zakımdardı zakımga, oğulap gelgen akındar. Jakşılığın ırmenen kurap gelgen akındar. Akım bolgon dongiyin, men bolottu koldoy turgan akım var. Uşu kalayıp kalkan rahmat, o akındı gelgen kuvattap. Intımaktın bulağı, haga versin bulaktap. Karangıga malıvay, bolottoy olup çırakcak. Çıraka çırak kuralıp, gün kaylansa bolgonu. Açık bolsun aruvak hakikattın jolları. Tek kana akının korkup sıylagan ay. Koşo jakşılar bilesin bizdin bordonu. Не подходите. Kırgız halkınanız bugün akındın gönü düz boldu. Akındı karmaganları bul akıyga akılga sıybas iş boldu. Amkeni karab oltursak, o bul karab olottu karaçı karalaganга tanggalam. O akındardı kolda boğan Kırgızstanda barbadam. Uşul jerde karaçı gelgendergen rahmat. Bolottu kolda barыбыз, günü menen turalı. Boşotposo barыбыз, tünü menen turalı. Akındardı kamagan, akılga sıybas iş boldu. Oşonduktan barыбыз, ынтымақты бек кармап, ыдырабасын деп кармап, бириңдикти бек кармап, бириндебесин деп кармап, ошогончо болотум, ушул жерде карачы, ырдап турсак жарашат, ак калпак элим колдосо, жыргап турсак жарашат, камаган ушул бийликте, сындап турсак жарашат, акындар камалды деп кичине, ыйлап турсак жарашат, арубакта карачың ой, негизи болотко тилейм боштондук, болотту мына бошотуп буйрусаң алалы деп тилейле, буйрусаң ушул жер деген кеп эмес, ак үйгө чейин алтыргай, баралы деп тилейле, ушул жерде барыңар, жашыңар менен барыңар, карачың аксакалдар баш болуп, журналисттер төш болуп, кечетемдер карачы, болуп ушунда сөз кылып, аны кандидат менен кармашып, айтор подстава деп коюп, ошол жакын карачы, кылгандар жакшылык көрбөсүн, негизи акындар өсүп арубак ак калпак элим өрдөсүн, бүгүн мына карачы, болуп турсак камалып, биз кантип суралып, кубанып, ошондуктан карачың ак калпак кыргыз баарысы, айтыштын сүйөрмандарың, айтыштын күйөрмандары, баарысы турат муңайып, арубакта туугандар ушул жерде туралык, айтор болотту мына буйруса, бошотпосо болотту дагы эмнеси кылалык, болбосоң азыр бошотпосо баарыбыз ак үйдү көздөй жылалык, ал жакта дагы туралык, илгери кыргыз деген ким болгон, кылымга каты дүң болгон, 3 күн 3 түн манасты, айткан кыргыз эмеспи, акындардын ушундай, айткан кыргыз эмеспи, акындар көп akında koldoп турсак жарашат, кишигишин бийликтин колдоп турсак жарашат, кантип белең акында Akındı karmayt degen söz oy, bul yat bulup turbayba, akındarı kalkına dayım kuvat bulup turbayba, kaysı jerde gelse dan akındargan ellerim turak bulup turbayba, toşonduktan tuğandar, barında bolboy mungayga, akındardın teң arubak, tilingeseng albaybız, oğuzun jaban albaybız, akındar bolgon üçün biz, hakikat aytıp sayrayбыз, barыбыз mınan oylosok oy, bul emne degen iş boldu, aytoror bolo жаткан кез, ушундай akındardı karmagan doğru bolup жаткан кез, ilgeri токтогулдай атамды, акыйкаттың айтат деп тетиги Сибирди көздөй айдаган. Болбосо легендарды токтогул тетиги Жаныбек хандын маарында даргасылып, денеси шорподой шору кайнаган. Жок азыр демократиялуу заманда сөз эркиндигин карачы, кыскан бийлик турбайбы, акындарды камашып, кыскан бийлик турбайбы, ошондуктан буларды аябагандай ырдайлы, мындан ары сөз эркин болуп турса болгон
болғаны, бұпылыға қалқындың болып тұрса болғаны, мұндай жаман жорығын бейлігін жойып тұрса болғаны, анкенің ар нәрсе болып білебіз, болып деген мұқтақын, келечекте бұйырса залқар болып шықчақын. О болыптан мына бүгін бір тоқтоғылдың бүресін жазап тұрған малыбыз. Барыбыз немгекті барыбыз, бұл уақыт болот ақындың өзіне жасатап тұрған малыбыз. Ұсындайды орды қырғыздар жашап тұрған малыбыз. Бұл дегендерсе қарачы, қоңсы тұрған елдерге ақындыға майт екенде қырғыздар болбай шерменде. Бүгін төн қалбай болотты бошотсын деп айталы. Айталы! Сапатыбызды жоғатпай салтты қырғыз бололы, намысыбызды жоғатпай нарықты қырғыз бололы, арыбызды жоғатпай алды қырғыз бололы, ақындарды қаматпай андан көрің айтыш қылып бұл билік. Рахмат айтмақпыз, қолдап тұрсаң ақынды, барыбыз үйді көстей қайтмақпыз. Мұндан башқа нетелі, біздағы ақиқаттың түйден ұшыл жерде қарачың ақ қалпақ қырғыз жетелі. Анкені жақшы болса қырғыз оңылып, жақшы болса жетеге. Мұндай оқиялар болып олтырса, қырғызым шорығыз болып екелі. Бүгін тарап біз кетсек ертең болып, бешелі бүрісі күні болып жетелі. Барыбыз бүгін толқындап, ақым болып Назаровты барыбыз, бүгін бошатып алып кетелі. Haqiqatsızlık қалқында жашаған сыйтағылы. Билік жарашпай тұрат негізең, азырқың ақын қағылған мамиле. Халқыман шығып ұрдаса бокевіз ақындардың шаңелі. Қапқара болып тұрса да қарачы дамдың ар бір дамелі. Алеми жалпыбыз бүгін тұрабыз, ақиқат үшін шырқырап. Ақындар келдік жиылып, бүгін ақын ақиқат үшін ырғырап. Болотым, болбоса болот қопты жамбекен. Кече баты қайыфты барынан, мөнөтті мұрда кеттелі. Өлкөмді тоноп жеш жеватқан Матырайымов дегендер, аларда керге кеттелі. Құларыйып дегендер, тамақтан ерте шықтелі. Алардың қымбат тересесін, ағайын туған үттелі. Аларға қанша салыштырмалы қарачы бокеви чындап мүттелі. Болот ақын құрчелі, бордегі ұрдап тұрчелі. Ақиқаттыққа келгенде, аянбайырын сұрчелі. Қағылайым болотым, ақындың бірі болосың. Тынбастан тақыр болотым, бұйырса башына бақыт ұросың. Момуншаң ел тұрабыз, жақшына бұрдап кетсек деп. Ақындың қымбат барқына, барыбыз бүгін жетсек деп. Қарачы чапан жапчың ақынған азыр жала жауып тұрабыз. Ат мінгізчің ақынды бүгін нақ күйгізіп тұрабыз. Аттың айырда болдыр, бүгін таң атқанша болса да ұшыңдай. Ақиқаттыға қарачы ардайым болды сынабыз. Бұл жерге келді керече 20-дай ақын қалқымда, 6 миллион қалқымда болғаны 20-дай елең ақын бар. Алардың барын айтқанға чындапта менің ақын бар. 20 ақынға қылған мамиле қалқым қандай болып жатқаны мына қалыстап өзің көргілі. Қалыс бағарды бергілі, илгерген ақындар деген кім болған? Ақиқатты сайраған, ақиқаттықтан тайбаған. Ошондой қымбат нәрсені бокем жасап келет қайрадан. Болбосаң бокемдің ырын ұқпаған Қырғызстанда барбадам. Ақынға қылған маміне сіз ода болып жатқанға аттың өзімден өзім арданам. Болбосо тоқ жанағың азамат ағам айтқандай, тоқтоғылдың ақ жолын улап келген болотым. Қадимки жеңі жоқтың жолдорын құрап келген болотым. Ақиқаттықтың нәрсені сұрап келген болотым. Ошондой ақиқатчық бар жерде чырқыра бұрдап келген болотым. Бұйырса тарих үшін керемет іштерді қылып жатасың. Момуншаң ел чоғылды бокеме минеге қапа
жашасын. Ey төбеңе бақыт орношуп, ошол жашасын, бокем жашасын. Рахмали. Yenilegen birlikte biz versek dep geldik durusçu. Akınдар narkoman emes mınavul aytıştan başka cumuş çok. Eğer alarga жақшылап көңіл бурбаса, анда да бизде да карап туруш жок. Азырдагы аттың акыйкат турат буулугуп, дагы элең акчаны кесер кылышту. Болот деген ким элең ал үстүндө болчу намыстын. Eğer Bolot'tu bugün çıkarışmasa benim da tilimdi kesip alışsın. Bolot konakınlar emes gerek bolson 6 milyon el kalışsın. Bolot'tu çıkarağız dep bolgon jıyılıp barışsın. Eğer kamagısı gelişse hakikattın oşondoy aytkandardı kamabay alar, elirsin tügötüp çaçkandardı kamaşsın. Tetigil qarqırağan oqşoğun qatar jellerdi satqandardı qamaşsın. Bolboso deli örüp deygen başqaға denesin satqan ақчаға, dalay denesin alar satqandardı qamaşsın. Elirsin tügötüp dağda qaç, elirsin tügötüp çeteldi göstö yananda qaçqandardı qamaşsın. Ana mendirinler senin aytayın. Hakikat dursa bit buğuluğup men tilimdi kantip tartayın. Bul jaşoonun içinen ak karasın kalçayın, bir hakikat nersen aytayın. Bolottoy bolgon akınga ırayım kılsın kudayım. Jaratkandan birinci dosuma jakşılıkты surayın. Gece 6 milyon Kırgız'ın şoruna bütken aca-acıoğa biyligin kıldın ırayım. Eğer 6 milyon Kırgız'ın baktısın üçün jaralgan Bolottoy bolgon akındı qamatıp atsa türmögö, anda ben aylasın kanday kılayım. Gidele alakındardım gidelen aydı sana namız beribegen, alışıp namız beribegen, akkalpa kırgız eldegen, alatoğunu jerdegen aydı sana akın jengdegen. Oşol bizdağı tilekleş biz bolotko. Koşulağız oşondoy bolot oşol bolot жатқан камакка. Ой ачоолорго кайрылам ошол акыйкат кайсыл таратта. Аның айталың ушул жыйынга, кошоюн баарын ырымга. Мынабыл ажоолордун орunu жылдар өтсө негизиң арзыбай калат тыйынга. Ал эмиң акындардын кептери аруак сакталып айга келген күнүңга. Qamat koygu çanı, biliktegiler turuşsa olma uyalım. Bolot günün nukkanda kolgun el turuşu buvanıp. Bolot degende mança munçan adamlar ekibeti kızarıp. Üstün aylasın kanday kılalı. O bolot eldin salkarı. Bolottu biyilik çıkarsın. Jaratkan versin jardamın biz Allah'dan dua kılalık. Moğunça elder gelişip buyursa bolottun alalık jalpı çıkarıp
Bolot degen bul özü çapkan sayın bilemiz geteveret çınalıp. Bolottun har bir söztörde ırdagan sayın buyursa geteveret kuralıp. Habirok moğunday hakikat aytkan akındı. Kamap durursak biyiligim. Bu biyiliktin östöyele çökkönü. Jeter jerge jetkeni. Antkeni bunake jurnalistler akındar bular el goygoyun aytkandar. Alemi oşol jurnalist menen akındı. Bular nadandar kamap jatkandar. Bolbosa kamakan oşol alıp barıp karangı jerge japkandar. Huday Taalam buyursan emi bolottoy olgan akınga biz çıksın dep gana turabız. Yürekten dua kılabız. Antkeni bolot bolup barыбыз Kırgızga hizmet kılabız. Kançalagan zamandar ötkön eken qoğumdu dalay doğurdu. Bирок toktogulatam siyaktı çındıktı ganan aytkandar. Ең елим деп күйгөн жүгүрүп, чындыктың айткан акынды көргөн кестең элдер жүргөн дайым сүйүнүп, болоттагың ошондой элим деген акында, жерим деген акында, ошондуктан негизи боштондук керек акынга, байланайын бийликтегилер болоттой болгон акынга, эч убактан асылба, болоттуң ошол чыгарса, элдин баары макулда, анткени баатыр менен акынды, элди баатыр менен акынды, элдер баалай турбайбы, ошондуктан болотту камап кантип кыйнайлы. Азыр болотту наркотикке акчаны мындай кой, нанган акча таба албай, болбосо, ой, мынакей квартиранын акчасы келип калды деп чиркин ал жагын жүрөт жаба албай. Ал эми айланайын болотум, эки бала бир кызын, болбосоң аялын эптеп жүрөт тойбак албай. Ошондой анам болотту кантип наркотик сатып алды деп, мындай жолго болотта кантип анам барды деп, ушундай жала жапканың шерменжечилик турбайбы? Айланайын туугандар, мынакей катарда турган акындар таң аткы чакты болотту чыгарбаса күн түндөп бүпүлдөп бүгүн ырдайлы. Акын деген акында, эл акындарын тыңдайлы. Буйруса 6 миллион кыргызда азыр 40га жакын акын бар. Ой, эптеп септеп күн көрүп келе жатат акындар. Албетте бирок күн көрсө дагы акындар, алар сөзү менен чынында баа жеткизбайлык асылдар. Канчалаган кум төрдү тиякта казып жатса мафия, болбосо канчалаган ошо наркотиктерди чиркин тияк жакта ташыгандар мындай жаңа айтканда толтура. Бирок ошонун баарын камабай, аларды чынында жазасын бербей жазалай боштондукка чыгарды. А бирок Матраимов дегендер чиркин Кыргыздын далай балдарын колдоп коргоп турарбы? Жок, алар өзүнүн кандай иш кылса да чынында алар бийлик менен биргелип иш кылгандар турбайбы? Ал эми айланайын акындар, булар чиркин Кыргызга бир келген эле бир келген байлык асылдар, буларды дайым сыйлайлы. Мына дүйнөнү карап олтурсак, төгүлүп турган акындар Кыргыз менен Казакта гана бар экен. Ошондуктан акындардын баарынын болсун деп тилейм жан эсен. Азыр болсо болотту камап койгонго. Çirkin бүткүл Кыргыз чынында күйүнүп турган чак экен. Кече күнү Элмирбек Иманалиев устатыбыздын эң жакын көргөн шакирти болотту камаганга күйүнөм. Айланайын болотум, çirkin толуп ташсын деп тилейм, çirkin токтогун сымал дүнүйөң. Ал эми бүгүн дагы болоттун çirkin тетиги темир тордун артында жатканына тиякта балдары ыйлап жатышат. Болбосо аялың менен бир тууган эжесин көрсөң чынында жан дүйнөң абдан атышат. Ушундай акындардын таламын азыр бийликтен келип бирөөлөр талашканын көрбөдүм. Болбосоң айланайын туугандар, канчалаган бир жерде
жалаң қарапайым көрдім елдерін, ушул елдің бары көйіп, азыр айлана ақындар да олтырсаң айлана шаңға бөлөнүп, анан Кудай буйруса ертең болот эртелеп чыкса экен, болот ырдап турганса сахнада казак кыргыз болоттун ырларындайым укса экен, болот Кудай буйруса асмандагы бүркүттөй шаңшыптайым учса экен, болот болотум жаман жолго барбаган, ар убакта болотум моундай комузун колгоң арнаган, жүрөктөгүң ырларын жалпың элге арнаган, ушундай акыйкат айткан акынды бүгүн камап койду дегенге аябай катуу таң калам. Ошондуктан айтарым, акындын сөзүн тыңдайлы. О бийликтегилер, болоттой болгон акынды намустуу бала жигиттин ар убакта сыйлайлы. Камабаны болотту кантип анан кыйнайлы. Ошондуктан айтарым, мынакей карапайым элдердин жан дүйнөсүн сезгиле, болоттой болгон акынга эркиндикти бергиле. Анткени болоттун ар бир ырына агайын кыргыз эл күбө. Ошондуктан айтарым, мына болот Кудай буйруса Токтогул Залкар сыяктуу о элдин болот акыны, болбосо мына Элмирбек Иманалиев сыяктуу элдин болот асылы акындардын ичинен болот Кудай буйруса элдин болот баатыры. Эгерде айланайын ажоо баш ой, болоткоң эркиндикти бербесең, андың орутсаң болот башыңды. Кагылайын туғандар жана силер айтып жаткандай мына болот курчуйт ташчылар бул бийликтин саясатынан башсынат. Ай арманга салды болотту булар ары бери чапкылап. Ой ушугундай кылыгын айткыла кимдер жактырат. Буйруса болот байкем чыкканда талай иликтөө нечен иш кылып өздері май басқан ечен чоңдордың дойыштерін марқылат. Ақ қалқыма қылып қызматты қалайық елге баққылат. Мен бір нәрсенің айтайын, ағаларым айтышты, айкелерім айтыштың, ақындарым айтышты. Мына қанша борон ұрса да, қанша қайғылы іш башта тұрса да, акындар деген аргачан өз адамын солотпойт. Биз акыйкат деп ырдайбыз, акындар башкаларды тоготпойт. Мына топтолуп кептиң айтканда, Токтогулдун мектеби эч качан акыйкаттыкты жоготпойт. Мына болоттой болгон агамдын аялы катын баласы өздеріне кайрат деп жан дилин чыйрап турган кезинде, чүрпөдөй болгон балдары ыйлап турган кезинде эми калай кыргыз калкым бир аруак айтарым болсун сөзүмдө. Мынан ар качанда кыргызым улук болгон эмеспи, ар качанда кыргызым тунук болгон эмеспи, айкөл мана сурпагы ашып келгенди белести. Мына мен айтып кетсем туугандар, мына кечен элим туу каналдан айтып кеткен кезегим, мени да мен аны жакшылык деп сеземмин. Мына көп каман элден куулбай, көк чөгөс жолу булбай, ойгонуп көздүң ачканча 30 жыл өттү куюндай. Кагылайын до калайык. Мына ушундай болгон жаман иштер калкымда турса тыйылбай. Мына калкым деп кечен эрлердин жаны кыйылдай. Мына ошолордун баарысын айтып жатам дыйылдай. Кагылайын калың жұрт, байтак таманы жайылган, бакытта күсү жаңырган, бабасын улуйгун болгон, бара аламбадың болгон.
қасиет болған дінінде аруақта туғандар ұмтылған ару білімге айкөл манас аруақ ұрпағынан болуыз мына қалағандай туғандар ақиқатты бек айтып біз қалағандай туғандар өз биліктідей соғауыз айтып кеткендер кеше Манастың ұрпағы қалқым кемелі түтінден түркін ел шыққан түтінден шыққан ерені түмен жоғы тең шыққан айылдан түркін ел шыққан айылдан шыққан ерені азары тоғы тең шыққан мынан айтып болтырсам арқачанда қырғызым асыл болған емес пе біздей болған ақындар тоқтоғұлдай ақыны батыр болған емес пе аққа қаншада сыздап жатқан қалқына жақын болған емес пе ошондай тоқтоғұлдарды сыздатқан тоқтоғұлдарды мұңайтқан нечен туғандар көпес болған емес пе ошондуктан туғандар бұл бийликке мен дагы айтып кетемін кеңеште кечен Элмирбек устатым менен айтты эле түбөлү кечкин башчы эмес аны түшүнбөй коюу жакшы эмес минтип болотту деги камаганыңар бул жакшылыктардын асты эмес Ey, bir regle tursanlar. Bir metre artqa. Az söz muğal alı. Hazır kezdе. Teröristler juturat. Şu жерде манайат министринен өкүлчүлөр чыгып келсиңер. Эмне силер наркотик зат колдонгондорду колдоп берип атасыңар. Соттун чечими жок, айта албайсыңар кылмышкерди. Başkası gittik, madaniyet kaldı. Akıllar kaldı o. Akıllarga değişmeyler. Hakikatçı institutunun aparat yetekçisi İVS'e girip Nazarov'a jolуп çıktı. Nazarov aytты. Meni karmaganda janımda ошол оперлер bir dagы narkotiktан тапкан эмес. Ары 15-20 метр баскандан кийин мына деп алып чөтөгүнө салып койду деген маалыматты Hakikatçı institutuna айтыптыр. Угуп бүтүңүз эми. Буякта тургандар наркотика саткан, же чеккенди колдогон келген жок. Силерди салакы ишиңерди алдын алгыла деп талап коюп атат. Сиз кыйкырбаңыз. Барды айыптаппаңыз. Сиз кыйкырбай айыптанбай айтыңыз. Мен атайын. Айтыңыз. Мен айтып берейин, айтыңыз. Айтып берейин. Азыр кезде бизге маалымат боюнча, ушул жерде наркотик заттар колдонулат деген себебинен бар текшерип жүрүп. Шек жүрүп атат. Шек жүрүп. Анын үчүн таны керек. анын үчүн айтатасыз го сиз. Бизге келген маалыматты текшерип, 2 күндүн ичинде, бул наркотик зат каяктан алынган? Кимдер менен колдонгон дегенди тактоо жүрүп жатат. Туура, эч ким күнөөнү ал. Жок, сиз айтып атпайсызбы, наркотиктерди колдоп. Биз эмнеге турабыз? Биз айтып атабыз. Үй тамагына чыгарып бергиле.
Makul. Erteğin sanksiya olur. Boğuşu biz 48 Болот Темировду санкциясын үй камагына котордуңуздар. Өз уақытында қаттерін қарап отыр, құлақтерін қарап отыр. Урматтуу замминистр, рұқсаңыз. Bizge birinci İspan etkiler. Narkotikada kayıttan almadan. Kimler akıl taratıl oda. Egen kılmış jaza kodeksinde var mı? Kolonu var, jaza. Onu bizge bu narkotik kayıttan geliyor. Kaç stadyan aytып баардыгы. Bizim yaş fond, bizim yaşlar narkotikler arlaşmasın. Fond kaza olsun gibi olur. Barlar var. Fond korrupsiyadan da olsun birinci. Ушалар Текирбай. Мындай кылалы. МВДнын маалыматына ылайык тергөө иштерин жүргүзүп атты. Улардын бизге бере турган жаңы маалыматы жок экен. Анда Назаров бош окчакты 48 саат дейсизби? Турабыз анда ошол жерге. Саат десепте анда биз дагы өзүбүздүн акциябызды уланта берели. Сиз бизди деген айыптабаңыз. Бул жер ырдай турган жер эмес. Биз позициябызды көрсөтүп атабыз. Акылдан коллегасын колдонуп келди. Бул жерде сен ал болот Назаровдун Üniversite barca jokerni biz bilmeyiz, siz de bilmeyizsiniz. Bilmesen hem de çıkıp atasın baka. Hem de çıkıp atasın. Yani kanser koyuşun gereği yok. Advokatlar işte otar, tuğanlar işte otar, ekspertler cürü otar. Eğer de madaniyet misli ırdağında şu narkotik çekmesin, jokka çekkenler, taratkanlar jokka tartılsın diye burada. Korsanlarsa jokka tartılsın diye. Ondan bizge vazgeç vergiler. Nege oşonda korrupsiyoneri karma öylesine. Mezgilde Cahan kanat tekşeri cürüt yatat. Eki süt kayıtke tekşerilir. Tekşerligenden keyin olay. Siz az elden altına çıkıp sokakta keçimi çok ele narkomanlık atasınlar. Gelgiler. Ulanta verelim. Sana komuz. Sizde aytkan sözler var, yazıldı. Biz hazır siz de oşan balanın şu tekşer varken çok Hurmatlı ministrin orunbasarı biz siz doktor rahmat. Siz kim bildik veren asbı? Azamat Bolgunbayev. Siz aytıyorsunuz hakkında narkomanlık oldu ortasında. Bizden jaranдар жаштарына наркотик заттар сатып алсын, бизге şu жаман жоомосун берген бизге маалымат келди. Şu narkotik заттар колдонулат деген таратат келди. Ошону текшерүү гана жүрүп жатат. Bolot özün çıkargıra aytıp versin ey. Аны биздин үстөн карап турган прокуратура органдары, сот органдары карайт. Экинчи чечим чыгарылат. Муну эч ким күнөөлүү дейли. Сен бизге кыйкырып. Siz ayttınız da hazır. Жаңа ayt отпайсыз siz. Күнөөлүү айтпайм. Siz oşan kayıt otpayсыз Mayke. Bunu artkarak kılsanlar. Artkarak kılsanlar artkarak. Bizge деген мүмкүнчүлүк берип, ошо тергөө амалдан жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берсеңиз, бул жерде личный кыйкырыштын кереги жок. Ошо 48 саат ичинде биздин мыйзам түрүндө биздин убактыбыз бар. Ошону текшерип бүтөлү. Андан кийин гана чечим чыгарылат. Бул режимный объект. Бул жерде деген айтайын канча деген оркунуш менен кармалгандар башкарып отурат. Бул жерде башка жаштарды ошондой биз деген наркотикти колдонсок, бизди поддержкага алып келип чыгарып берет деген ой болбосун деген ойдойм. Бул баланы дагы бир айтайын. Нышан же башка бойлордун şu narkotik затты таратат же кулданат деген алыс. Ну тергөө амалдары гана далилдей алат. Сот да күнөөлүү деп сот гана чечет. Режимден аяк болгондо биз эшикте турабыз. Биз коддун ичине кирип алып кырдаган жерибиз жок, же болбосо турган жерибиз жок. Биз эшикте турабыз. Бул коомдук жай. Андыктан сиз бул нерсеге Коргоо органдарынын өкүлдөрү сураныз. Маяктан биздин коопсуздукту карап бериңиздер. Провокаторлор келсе, аларды алып бериңиз. Биз бир мыйзам бузган жок. Бир мыйзам бузган жок. Сиз керек болсо, жарым саат биз менен туруп, акындардын төккөнүн уксаңыз, эмне мааниси? Анысында урматтуу министрдин орунбасары бул жер концерт эмес да сиз айткандай. Жок, азырчы. Сен жактап атасыңар да, Назар боюнча айткан. Биз азыр күнөөлүү да деп айткандан алыс. Анда çıkargılады. Мына биздин тергөө амалдары бүтсүн.
Ошо терgamалдар бүткөндө эртең сот менен четин чыгарат. Үйгөйүнөн чыгарып коюп берге бергиле. Жок, аны чыгарып коюп бергебейт. Өз мыйзам бар. 48 саат ичинде кармап туруп текшерүүсүнө мыйзам бар. Мыйзам аткарал да барыбыз дейт. Мыйзам сыйлайт. Бул биздин максатыбыз иш козголгон. Ким арыздан дейт, бак ошону айтсаңыз. Айта албайм. Айпер Азылбек кызы деп чыгып атат, ал дайыны жок. Мен айта албайм. Андан көрө Ташиевдин туугандарын камагыла. Ошолор жөнүндө көрсөтпөдү. Ошолорго алыңар жете. Сиз провокация. Жок, провокация эмес. Бул биздин устан Окуя боюнча. Ошолорду камаганга дукмар жете. Ошондуктан По факту эки болоттон байке, эки болоттон бийликти сындап койгон үчүн гана камалып турат. мен аны биз азыр Biz özürdün yaşlardı bizim canımız. Anda otursam sayasat kılı var banday bular aytıp dönüşat jomoktu. Elime degin aytar, el jurtum baykat. Uşular uşuştup suyrum jatkanda, jandыкtan başты çaykat. Kagılayın de kırgızım, arvak menenden hakikat bulup aytardım. Geçegi kamandardı kamabay, jamandardı kamabay. Eldin oylu öz göy-göyün. Kalay kırgız kazınasın solu kondurdu Kamalbay. Karapayım kırgızdı tonu kondurdu Kamalbay. Munan ulut degen buluttoy bolgon tuğandar akındardı kamaştı. Мы находимся в здании ГУВД. Здесь законные организаторы митингуют и требуют, чтобы освободили Акына Булата Туğandar oşalar üylönsün demin savattı. Madanya çörelerinden oşalar alsın savaktı. Kagılayın kırgızım silergen aytıp geteyin camaktı. Muna barın argan rahmat. Bul jegredege gelgen bir karın argan rahmat. Bolottu koldup turgan bir canın argan rahmat. Altınday olgun tuğandar sözümden aytsam rastap. Argaçanda kırgızım bulu olgun emespi. Har uwaktan akınga жылуу болгон эмеспи кыргызымдын сөздөрү мурас болгон эмеспи аргачан кыргыз туугандар акыйкатты сүйгөнгө кыргызы рас болгон эмеспи жакшыларга кыргызым ынак болгон эмеспи акындары кыргызым акыйкатты сайраган чырак болгон эмеспи андыктан деген айтарым булуу кыргыз эл менен умтулуурдап термеден жамы кыргыз эл менен жаңшабырдап термеден Arvak akındı koldup sıylaylı, hakikattın ırdaylı, camı elin kaşında jamandıktardı kılbaylı. Buna barınar internetten olturup, neçen oy kurup, bizde akındın sözün tındaylı. Kada kırgız kalkıma kada sözün jetkeni, eldin hakikattın ırdayt ardayım, tuğandar el milbektin mektebi.